Dapat ko iti dalan. Si kamot gayam, ana, balasan ko. Kasla na puyat kamot. Wan nga rod, nana. Makadisturbon samot unay yung tilugan kantukar ni Eric, balasan ka. Ay, naala yun, nana. Inaldaw nga i-restart na, tilugan na. No kastamat arabi nakapigpig sa ti music na. Kunakmat nga main, ano mabalain. Kat di naunay sa paan ti mga restart, itilugan na. Ngam di na matdanggan. No saan anapigsa ti music na, ti matungor tilugan na tinagpigsa. No daduma, jak amo no igagagara na, nana. Mala, bay ang balasan ka. Kasaritak tumanang danak ka. Ay nawaw, apay akas na tilang ang friendship. Oh, apay ka di. Ada ka di rugit iti rupa? Awan madlaw laang anapuyan ka. Agpudno ka man kanya. Adan samutan mang puypuyat kan ka. Aywan, talagang adda friendship. Sino ngay matay ka? Di ka aruba mi asaan amakarikrik na. Anya? Apay akas ta ti reaction mo, Grace. Anya ti ekspektaram nga isungbat ko aya. Ay, kunaklakit din no adamat ang nobyom. Saan mat nga rod? Tanaka loudspeaker a music kan ungor tilugan mat timang puypuyat kanyak friendship. Nasalaw ko ni Ana di tadalan itay kat napuyat, Eric. Ay nawaw, apay asak ti pangibagbagam, nanang. Ata pinuyat mau. Anya? Kasano, kuturay rabi ay, naka-speaker ti music mau. Masapa kapay amang restart itilugan mau. Madisturbo ti pannaturog ti kaaruba. Saan mo't amabalin a kontrolok ti ungor tilugan? Ay naanak ko, saan ay amabalay nga urayam arumwartiin ay samon to i-restart tilugan mau. Sana balay, tasan kamot amasapa arumwar. Ay na, talaga kas tatibiyag. Agiin nanos tayo Di mo ka di makita si Katan anusan dagiti karuba. Makarik na ka kumamot. Anak ko. Amumawit nga da trabaho da. No kasta ti ramidin daken ka. Anya nga tamot ti marik na mo. Ay na, talaga mo't dayta ka aruba. Nakapigpig saman ti music da bigbigatanan. Makauma. Ay, mabit laang anak. Sa dino ti papanam. Karirig mo laang. Adalaan kayat ko ang makasarita, tatang. Kita, di kag dardaras udos. Intun kuan di bagada a reklamador ka. Kasanumat nga min, tatang. Di damot makarikrik na. Maawatak mat. No kunana ang masapul nga i-restart na tilugan na. Kasla gagara mat no daduma. Ang mga no panunutin daan na reklamo kalaunay. Padasik lang nga kasarita, tatang. Saan kayo ang madanagan ta sa anak mo't nga giskandalo? Bayam lataan. Ay, sana mabalin, tatang. Saan aga po tagtatal na tayo kat kastamat ng tiar-aramidin da? Oh, anyat masapul mo, ana. Mabalin ka di kontrolam ti music mo, Eric. Bigbigatan. Anyat ko na? Ti music mo. Mabalin ka di kontrolam. No mabalin, di ka kumamat agaramat iti speaker lalo no iti bigbigat. Nakaturog pa'y lang ngamin ti kaadwan. Day tala ti umay mo ibaga? Makisarsarita iti nasayat ken ka. Pangaasim ka di Ay agpa-music kayo umot kami na. Nagadukit a reklamo yan. Ay nawaw. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Gagaran samot ng tikas kastam. Ay nawaw. Panunutan no, nya ti kayat mapanunutan. Makamu ka. Anya?
Anya ti ko na, Mary. Ngalaw-ngaw kaya bigbigatan. Anya? Ay nawaw, igagagaram sa akin eh. Saan ka maawatan? Kas makitam, tartalimaan, nagto'y balkon ime. Iti kastoy nga oras. Amo yung adda nakaturog. Saan ka mangag? Ipigpig sa mga mina. Naa, tulang. Sardeng mo pa'y tararami dem anak ko. Apay ka di tatang? Nin sa irit, di kinasarita mitay. Ay, uwan tatang. Agrik-reklamo nga rod. Kunak tumit ken ka nga inton madamdaman tulat nga i-welding mo ti tawa ken ti balkon. Adapay papanak inton madamdama tatang. Sa maysa, anya ko mati makagapong agreklamo. Isumot na ti agad just. Guraan na ka. Anya nga rod ti kayat nasa wan tatang. No da tayo ti agnalaw-ngaw, makaungat. Ngam no iso ti makadisturbo, okay lang. Ay saan ang mabalin ti kasta nga aramid na tatang? Makapasurong day ta karuba. Bigbigatan nga, will-wielding ta. Anya nga'y, nagsublimot lang kan katidakas nga aramid mo. Amuda, nakaturo pa ila ta tao. Ita, amo maun. Amo mo't sigurong tirik na niya. Tabasol ko pa'y. Uray si kamag, bigbigatan nga restart mo tilugan mau. Saan lang nga data? Nakapigpig sapay ti music mau. Ita, tasika tinadisturbo ti panaturog na. Makaungat ka. Kasano ko bigbigat? Inton maminsan, panunutam mo't dagiti karubam. Di kagbalay naman naging bubukaw. Iti kasta, respetuan da mo. Pilpilitan ni Carmen nila kay na alumasin. Lumasin da kanon iti pagnaudan. Aya, nangamuamot iti day ta mariperla. Nangag ko apag sarasaritaan da idirabi Apay kano, katkasla na aanos mo't dagiti katugangan ni Carmen. Amo pa'y iti day ta Carmen Saan na siguro akaalaan ti katugangan na. Iso ang kayat na mutun ti lumasin. Ay nawaw. Ay na, madlaw Dora. Kitaong tilanga na kat madlaw asuplada. Pagakaranda ka no ngay. Day tatijak ang mumaray. Ang ibagaktukan ka, no addamanan ti masagap ko. Ay kaasimat nga rod ni Oliver no kasta. Isupay man na napaggastusan da. Pasensya kayo nanang, talaga lang ang kayat ko ti lumasin. Nakababain mat ngamin no papakpakan kami nga agasawa kada kayo. Sa maysa, ado tayon dito'y balayo.
Maawatan ka, Carmine. Sana bale, tagsapol kami iti asidaga pagakaran mi. Iti kasta, nalakalaang abisitaan kayo, nanang. Agyaman naklaunay, anak ko. Maragsakan naklaunay, takasta ti kapanunutam. Mabainak nga minan, nanang. Di ako mapanunutan, akagura kayo. Wen, maawatan ka mo't. Nasa isaya at matlaang ti kasta. Sursurwan nyo ti tumakder iti bukod yaw. Tasaan akanayaw kat adda kami anagan nakyaw. Agyaman naklaunay, nanang. Agyaman nak, tamaawatan da. Tadino, Mare Perla. Ag-caretaker da kano iti balay da kasinsin na, Mare. Anya? Oh, makitang day ta, Mare. Di damat gayam kabailan ti agpatakder iti bukod da abalay. Ngam nay, nagkarik da kano mat alumasain. Oo, na yan ti kasta. Day tatirigat na, no ti maasawam, katay tao adi na amo amakibagay kadagiti dadakkel mo. Ay, pudno launay day ta, Mare Perla. Imbagkan ka takaalam ti katugangam. Una, agbayag kami kadi dito'y balay da katuganga. No jakmet amo ti makibagay kadakwada, Maridora. Mabalintan samat tan ti umakar, Oliver Lakay. Nasken ngagdalos tayo pa nga umuna bakit? Manungamin na bulan nga wan nagnanad iti balay da kasinsin mabel. Sige, agdalos tapay nga rod inton bigat. Tumulong ka numod da nanang. Kat nasayat mo tano kas talakay. Malpas adagos no kwa. Amo mo ni nanang, pag-aayat na ti tumulong. Diyak kumapalubusan ng ipilit na. Gagangay na alakay. Nagasat kakit di ata kasta ni nanang mo. Nalakat ti makibagay ken kwa na. Nasingpet kami ni nanang. Banag apagyamanak unay. Iti manu atawan ta panagnaed dito'y balayo. Kat nariknak ti panangasikaso ni nanang mo kanyak. Gapo ka ni nanang mo, nariknak ti panagayat ti maysa nga ina. Nanang, ibagayo no kaya't yung tagawid. Itulod kayo. Madamdaman to, Oliver. Ay na, maikaw aklakit day, noawan kay amakit kita kay jay balay. Adamod na iti kakabsat ko. Sa bali lakta, ano kumpleto kayo anak ko? Nasaya ti kastoy nanang.
Overcrowded tayo ni Jay. Di kag danag. Asidaglang mo tinagakaran may. Mabalin kay apo masyar no awan aramidan nyo. Wan mo't kit di Ag merienda tayo pa, nana. Ay nawaw, sa anak pa'y mo't amabisin, Carmen. Uray saan kay amabisin, ag merienda kay latta, nana. Mayat gayam ti balay nagakaran nyo, Carmen. Wanmat nga min bakla. Anyat ko na ni katugangam, idilimasin kayo. Di na kaya't ididamo. Ngam napilitan mo't lang Ta syempre, pinilit ko. Nakababain mo't ngaminan ta overcrowded kami ni Jayanda. Ay, Uray na anos ti katugangam. At dalat tamo tayo kunada bain. Pudno launay bakla. Itikas dyan nga edad ti katuganga kat naasikaso launay. Sika pa yan ate agbain kan kuana. Adan sabot din ni Carmen di tabalay ni katuganga mamari perla. Wan, imakardan, idi pa'y Sabado. Impapati damat gayam. Siyempre, agganat mo't ni Carmen. Di na siguro maanusan ti katugangan na. Ay napanagrup-rupa na pailaang mo't kat amumo no anya klase ti tao day di Carmen. Iti panagkunak na anos mat ni Purina katugangan na. Wan, naanos ni Nana Purina. Ngam, ni Carmen amanugang na ti ayan ti parikot, mare. Uray di na mat aklunan, kat madlaw adi na ngamin amo ti makibagay iti katugangan na. Kaya't asawanday ta. Iso ti number 1 ang makagapaw no apay akayat na ti lumasen, mare. Ay, naalam, Maridora. Ay, ti samad gayam ko ti pagsasaritaan nyo. Manang Dora, manang Perla. Ay, wag, ni Carmen agayim mo, bakla. Kasano, agganat alumasen, tadi na amo ti makibagay kan katubangan na. Oy, sana po nuday taan niya. Kaya't lang ni Manang Carmen ti lumasin. Tapno masursuro da ti tumakter iti bukod da kini Manong Oliver. Rason na lang day ta bakla. Patpadyam mo. Oh, imay ka mat, Nexie. Anya ti masapul mo? Hay na. Mom? Ti anya? Ay, si katitapig da Manang Dora kan Manang Perla italimabasak iti paraangan da. Apay ka no? Hoy! Aggaganat ka kano alumasin, tadi mo kano amo ti makibagay kani katogs mo. Anya? Amo mampay kani Manang Perla? No makapagsaumat dayta, kaslam amoda? Ay, kasta talaga day ta akalugaran mi. Maditi tabas ti dila na. Naimbag tamaanusan ni katugangan na tikas dyan aramid na. Agad kayat mo asawan, Nexie? Ay na, nabayag anakin na edda iti dadakkel nila kay na. Anya? Wala. Ang pati ko na nangagtrabaho tapno makatulong kada katogs na. Adumot ati pa kayo istoryan da dyan ata umanang. Maasara. Kumusta ngay tibihan? Oh, si kamat gaya Manang Perla. Apay ang kasta tiisem mo. Apay, talaga adi mo kaalaan ni katugangam, iso alimasin kayo. Asino mo tinakadamagam iti dayta, mana? Madlaw mo't. Siguro, di mo ngamin amo ti makibagay kan katugangam, iso nga impapatim ti lumasin na niya. Pangaasim di nakbisitan. Masaksaktan ka kade? Masaksaktan ka, tapod no ti bagbaga? Ay, nawaw. Nasaya at kami kani katuganga. Kinapudno na, umay matpiman pumasyar dito'y balay, no sana busy. Limasin kami lang ka ni Oliver, gabot na overcrowded kami iti ayanda. Sa maysa, kaya't kumatlang at tumakder kami iti bukod mi. Asino kumamit ti lumasin no kaalam lakit diti katugangam? Kastoy nga min, Manang Perla. Uray nasayat dagiti katuganga kanyak, at nalantamad makuna abain. Saan akas kadagiti daduma dita?
Mano atawanan nga makipagnanaed dalat ta kadagiti dadakkel ti lakayda. Manang perlakan ka, Manang Carmen? Wan, siyak man amo ken kwa na bakla. Ay, ibakbakit na nga, tikas diya nga ugali na. No sa anak lang nga makapagtepal ay na. Si kaki din tikas kastana, kat agpada kayo mat ana ikamang la dito'y lugar mi. Dayta nga rod bakla. Kan awan mo tiyan mo kabasol ko kan kwa na. Talaga anala nga agaramid da dya iti issue. Di kalatan agpaapekto kan kwa na. Umapal lang day jay. Anya kumangay ti apalan na? Umapal takabailan nyo ti lumasin. Isuda ngay. Makipagnana at dalata iti dadakkel nila kay na. Kasanubat nga min. Imbis nga agsapol iti trabaho na. Saan? Taday tagmarmaritis to ubraan na. Among kadila kay? Kinasarsarita nakti ka aruba na nanang itay alimabas. Asino akaaruba da nanang, tidakda kamatan ba kay? Ni Manang Perla, Ano kasta close kayon? Aggayem kayon? Saan lakay? Kinapudno na. Diyak magustuhan ti panagsasauna. Apay ngay? Isu kano akayat ko alumasin ta. Tadyak kano amo ti makibagay iti katugangak. Anya? No amo na lang, no kasano kami ka-close ka ni nanang mo, lakay. Ay, irugi naman ang ti ugali na. Di pa ila nagnakam, idi tinibab da tingiwat na. No kasta. Sigud gaya man, nakas jay ti aramid na. Wen, kas dyan na dahi ta kaaruba bakit? Nalay nga garamid iti isyo. Uray di na amo ti hustong istorya. Nabayag ka naman na makipagnanaad dala ang iti ayanda katugangan na lakay. Isuti ko na ni bakla kanya. Wen, gusto timbaga ni bakla. Adumat ti isyo na anday tama ng perla. Uray dagiti katugangan na, kat maumumad ang kwa na. Kasano? Saan mo't ngamin makarikrik na? Anang? Jak sigurado, ngam nakita ka na sapa rin mo iti agsapa. Adda ka di masapol mo kun kwa na anak ko. Kwa? Kaya't ko kumakasarita na. Ay nawao, may papanitian niya anak ko. Nagado nga issue iti biyag na. Agraman ni Carmen, iraman na. Imarmaritis na alimasin kami kanaw. Gaputasan nga mo ni Carmen, ti makibagay kada kayo akatugs na. Nasaya at kami matkin ni Carmen, Oliver anak ko. Ay, dahi ta nga rod nanang. Agpakalaing manin dahi ta karuba. Agar aramid manan iti isyo. Mala, bayam. Kasaritak to, dahi ta aperla. Ni, sigamad gayam na napurina. Anya ti masapul mo. At dala na pataga kayat kung ay bagakan ka, Perla. Anya day tana na. Agsardeng ka nga aramid iti isyo, may papan iti manugang ka. Nalawag ka day, Ni, asino ang manugang yun na? Agin di mo kapailaang. Tikunam ka day, katjak mo adadadaalam ni Carmen, si ka Perla. Ay, kwa na.
Agpampanunot ka kadipay Tapno ibagakken ka. Limbasin da Carmen ken Oliver iti pagyanan. Saan agapaw tadidaan mo ti makibagay. Kayat dalaeng ti tumakdag iti bukod da. Ha? Di ka agar aramid iti isyo no di mo ammo ti husto nga istorya. Kan sardengamon ni Carmen. Tano saan? Talaga asya. Tayo ito malam? Da kami kanidabit ti makam mo iti arak. Siyak mati makamo iti pulutan. Sigurado ka kadi, Roland? Ay na mo. Anyat pagkunam kanya kaya? Agrup-rup ak kadi nga ulbod. Saan matkit di? Sana klangan na irwa makasta ka. Idi ngamin ka makiin-inom ka lang. Ngamita, nagbolontaryo ka mat na mga iti pulutan tayo. Tapno makabawi akmat kada kayo. Naimbag man ta nakarikna ka, Roland. Kituan nga rod. Nakababayin mat. No siyak aka na yung ti iliblibre yo. Malang rod. Agpatuloy akon. Agsasabat tayo latta idyain tun mala pari ka hoy.
Ay nawaw, at damot inyawid mo ang manok, Roland. Agsida tayo man mo iti manok nanang. Nangalaam iti day ta ang manok Di mo ibaga kinisayam ti manok ni kumparim a Joshua. Impakadak mat. Imanugo nga raw. Wan. Abay, mangyawid na kaya? No saan nga manugot? Siguradum lang, Roland. Di ka gar-aramay. Huwag ka di. Ay, okay saan nyo man ti papaya? Naimbagla inayon itinitib ang manok. Awan mo't mula tayo a papaya. Nangalaam ngay iti dayta. Hapon, nagado asaludsod yaw. Imbis amaragsakan kayo. Tadayawid na tawa masida. Tapno ang mukmag no nasayati nagtaudan dagitayaw awid mo. Kasanula nga no day tapay ti pagsakitan ti tiyan kaw. Di kay kadi madanagan. Alak. Roland. Ijayan da pare David Pulutan mi tilinaon da ito akaldiraw. Ay nawaw, daytan ti bagbaga. Ay, sus di kagtanag. Aday mbadi kasi danyo. Kasano nga rudang dagiti manok ni Joshua, asino ti mangpakan. Kaya dagasok itaapa ka rin Sakbay amapanak iti ayan ti kumpare. Ay narulan, ay. Nakon! Da kayon ti makamu amanga no mabising kayo. Naluton ti makan. Adda ka di pa'y arak ala ko, manang nena. Adda apay. Ikanak man nga ron iti limabuti, manang. Ay nawaw, nagadon? Tado kami himot nga uminom. Ay wun gayam, bayadam sanak pa'y nga agpautang tapno adamot igatang ko iti ilakok. Danag mo na manang, agbayad akmat lang. Adto iti bayad ti limabuti iti arak. Keep the change, manang! At tuyan ti suka agat-gatangam, Natasha. Agyaman ak, nena. Ay, adaman gayam sa lunsudak, nana. Anya dayta. Limabas ni Roland iti paraangak itay. Katintugot na ti kaldero yo, nana. Sa dino nga iti pangipanan na iti dayjay. Isumot tinangikargaan na iti manok apulutan da kanaw. Ay, wad. May gimatang ni tumboy iti arak itay. Ang manok. Sa dino nga iti nangalaan ni Roland iti manok. Kat di namat amot agtarakan, nana. Dinawat na kanaw kini kumpare na Joshua. Iso nga minti binilin na amang pakan kadagiti manok na. Bagmat, tasimbang patkan Roland. Itay pa'y nga ururayan ka. Pasensya kayo. Di magasak pa'y ngamin iti kalapaw ni pare Joshua. Anya nga'y tinaramid mo, ijay. Pinakan ko nagiti tarakan na, manok. Anya nga'y tapulutan tayo nga'y nalam. Manok! Ay na, nagimasan pare. Kayo kaya tiyo, dinayunan tayo. Kasano nga ron? Kisayan tayo ti tarakan ni Joshua. Ado pa'y ti manok na. Anya, saan na nga tamad lang? Saan siguro? Ado ti manok na. Imposible mo binilang na amin. Ay, nasayat nga rin kasta. Saan tayo naparikot ti pangalan tayo iti pulutan tayo? Agtugaw ka pa'y. Pag-ururayan tayo kadagiti kakadwa tayo. Nga paiso ti manok dito'y pare Roland. Tumatakan ka. Nasayat gayam. No inayaban pa dagiti kakadwata. Tapno santa marigatan. Nalakala na ita. Iga nang tisa ko. Anya ti aramidan. Basta. Isa ganam Iso ti pangikargaan tayo ti. Alayan ta manok, wen? Alam mo, ita flashlight na siya kung timaygan. Sanin? Kabailak. Kasano nga ro, kat bulos matgayam ti kaadwan iti manok ni Joshua. Daro tayo. Kunada pinagbabawal na teknik. Anya?
Di ka madanagan. Ada diskarte. Ah, Sana mabalin nga sublita iti anda pare David. Nga awan manok. Mamayami ta. Agasam manday tarulan. Agsapa ti panagawin mo. Pasensya ka na. Nakaturo iti anda pare David. Ni pare David, ni Tumboy. Kanda iti daddo mapay agagayem ko ti kadwa ka nagshot. Kita manday talangam. Napuyat ak. Napuyat ka, gapu iti kaiinom mo. Napan kami pa nga minitayan ni pare Joshua di rabi. Kinisayan minati manok ataragan na. Kurang gayam ti pulutan mi. Anya ti ko nam Roland. Nagtakaw kayo, iti pinulutan niya. Ay, akwa. Ay na, Roland, aya. Diyak amon no anya tinapampanunot mo, anak ko. Ultimo saan mo atarakan pag interesan pa. Ay na di kay man maangawin. Kung kunak lang na jay. Siguradom lang, tano maamwak nga adda tinakaw yaw. Siyak amis mo, timang itulod kan kay barangay haw. kasla problemado ka launay mat na Natasha. Ay, madanaganak nga raw na. Anya launay ti pagdanagam ayan nana. Addan samot manen kalukwan nga inaramid ni Roland. Ha? Anyat kayat mo sa nana. Nahang-over itay simang paut. Kat nailawan na anaibaga, anapanda kano iti ayan da Joshua iti rabi ay. Takimurang ti manok apulutan da. Kayat ka di asawan day ta, nagtakaw da iti manok atarakan ni Joshua, nana? Day ta tijak sigurado na. Ang angaw na laeng kano day jay, ngem agdua-dua ak ngaraw. Amangan kit dino isuda jay tataulan dagiti asok idirabi inana. Awan tinasayaat nga ipaay day taarulan, no diket pa kaibabay nakmag nga inana. Amangan kit dino panunutan dagiti kalugaran tayo ajak bagbagaan. Saan matan nga ubing ti anak yun, nana? Adaan matan iti husto nga edad? No anyaman ti kalukon nga aramiden na, desisyon na matdaytan, nana. Saan yung mat nga imbaon nga agtakaw? Jak pain malagip na manok ti tinakaw mi amanok idirabi. Saan nga ta makadlaw ni pare Joshua? Saan ba siguro? Sana bali. Tatimot bulos amanok tinalami. Di mi kinuti tada iti kulungan. Ay naman, nagsapa ka nga may nagpakan, pare Roland. Ada ka gaya man pare Joshua. Kasangsangpit ko lang. Oh, kumusta nga dagiti manok? Nasayad damat pare. Mayat no kasta pare. Mano ang manok ti kayat mo nga itid ko kan ka. Tapno adamot gunggunam anang pakpakan ka dagiti manok ko ah. Ay sikat natin makan mo. Sige, ikan kay ti 5, tapno adamot pangrugyam. Kaslawan pa nga mintarakin mo ang manok pare. Awan nga rod. Hala, agpili kan iti 5. Samot na nakasako nga inyawid mo, Roland. Intad ni pare Joshua na. Sigurado ka kaday? Amangan mo't no. Oy, gungunak ka no dahito anang pakan iti manok na. Sigurado mlaeng ha. No di dakpat dyan din kay damagan tapno mapnag kayo. Madanaganak lang nga may nanakaw. Jak malipatan tinaibagam kanyak idi na minsan nga aldaw. Lipatan yun day jay. Ang angaw kulo day jay kunakit. Oh, kaslada parikot mo mat, pare Joshua. Uwan nga rod, marine na. Apay, nakaro ka din, ti anayan ni nanang mo, pare. Sa bali ti pakarikutak. Anya ka rod? Ada nga rod mapukpukaw ang manok ko. Anya? Binilang ko asak bayapin manaw hak. Idig subli hak. Ni, kurang ay. Ay nawaw, kasanulaan nga, nupod no anagtakaw da pare Roland, idiawan ka. Anyat ko na mare. Ada pinulutan da amanok idi na minsan anagiinom da kadagiti gagayim na. Idi kwan, naku namat ni na Natasha anay lawand ni Roland anangibaga
Anapanda na ngala iti pulutan iti ayan mo. Anya? Manaw ti mapukpukaw aya pare. Upat, mare. Ada ni pare Roland, Adda na panan na, Joshua. Apay ka day. pudno ka din nga da pinulutan da amano, kidi awanak, nana. Ay wun, adda nga rud baro. Impakada na kanumot kan ka. Awan mo tinadakdakamat na kanyak, nana. No kasta nga raw, talaga apud no ti atap ko. Ala, urayom ni Roland, ta iso ti agpalawagan ka. Nailawan na mutla ang anang ibaga, ang napanda iti ayan mo idi na minsan arabi eh. Isumot lagan nga da mapukpukaw amano. At dapay inyawid na amanok iti kalman. Inted ko day dyan, nana. Hanggang inulit-ulit ko binilang. Kurang talaga. Naibawas ko pa yun, Tinted ko iti anak yaw. Ay la, pasensya kan Joshua. Talaga ajak amaw no anya ti kapanunutan di anak ko. Angam no siyak ti sika. Ikam iti pagnakman na tapno saan nga gruam. Sa dino nga tinangipan namin ti daduma ang manok, pare Roland. Pasensya ka na, pare Joshua. No kasta, pudno tinadamag ko, ngayon papulutan nyo ti daduma at taragan ko. Ay, kwa. Ay, jak ilibak. Amok nga amumon ti pudno. Unay kamatan. Jak impagaro, pamaaramid mo ti kastoy. Pasensya kan pare Ure mapakawan ka. Jak mo, nagsubli pa ti sigod a panagtalagkukan ka. Iti kastoy nga inaramid mo, impanagnak mo, adi ka mapagtalkan, pare. Sorry pare Di na ko